Kasur kami tangi namarpu ay baganong kata kasur kaban sojam shakaleng jogari jantia kaleng ki up nightly ki constituency joga JHADC banang ni namarpu kaban kas kaba ay man semingi kom the voice of people party maphi ki paitbah maphi ki Lumshnong maphi ki the court jom kadiga narpu constituency let batninya pata parai baka sur kami haganiga kitengsi karena ka sur kaban persawajam ya kan JHDC Parakway ya ki constituency Parakway juga JHDC bangin yu sisa ya kan tegap sur ka sur juga jingkerman ka sur juga jingjam ka sur juga jing Pantamai, jangan JHADC, lembaga voice of the people party. Dia kan ikut pol, alih kalau alih kita saya you. Dia kat bagi kita wan, nak khot bagi aware bagi piko kita pak. Kalau mom kong kisipai, keban rak ia se penangit sekali kita kong Dewi, kan nom kita keban yelam nanti ante apa JHADC. Akan ni kan this council kabathamai kabagit sayo. Dia kan ikut pol tu. Inyo ya kapan pertajam ya ka shop ka jong Prah ka thaingan ITV agan ni ka mo hai kong Dewi hi ya ka bande ya ka badon kam Kuplesi punipi daftar banar MP jungi ya kala ti ai bangin khot pane daw pane ngiu ya ka shop jong Prah agan ni narpo kan sansi jungi baka sur jong pi kirin ka sur jungi ki kun jong ka narpo kan sansi kan imbyang sajisin basi sisin pat kirin ki klau sajisin pat kin ki mau da ku wai pat ki sngin mi da ku wai pat ka thai narpo jungi kan i tongin pertajam ya ka shop jong Prah ha Prah ha Prah ha Prah sajisin ha Prah ha Prah ha Prah kuplesi bun kuplesi jaru kuplesi berkata tiparo bang aku akan bang itu bang aku akan api wah aku por lemce tandam yang satu committee ngai kaya mengkre the 12 live tu mengkre an gate mengkre bang nyepi de kinong senang yo ka wai jar wa musang mre hey tai ha farmhouse yo vice president ng VPP umayu miki kendai hey tai jan la topsen em ka farmhouse mengkre bang pi warong nang nawan meeting an bang chip kur semen le kublai chibo ni pi warong Kumen Shimon section ki paitbah Lumshnong jangan ke constituency obrem yo man kerkhuy pi age bantap baro jangan jigem ke jong pi bat section nakaliang jong kinailam jong voice of the people party ni pen pau ke jing snongo ka crown ke banta jong pi ya kai ke pile ban ya kai pintang ye le nang ye sakmat ngin ye long kawai bangin jong ya ki jinge ngin long kawai ban ra ikan na bale ke purom jong ri ba jaj beliau jong dong ke than ke jong pi section pat shaneng bat kham shaneng khudai shibun obrem kerkhuy pi Kami por Korea umastar wan sukselang na kacang Lumshnong mau eo kacang klam kuplay seperti kacang wan yang icak ini meeting. Nelayan yang nak kuplay kacang Lumshnong wan itu por lah kuplay rapat Lumshnong sikit Lumshnong dekat Lumshnong tiba dia yang kena kelat hukuman yang kena kampanye elektoral juga Deivi Tongper dia selama yang ini nak bentak MTC election dan ada yang nak kepada PPP paitbah walai suklai santi dan dah Lumshnong kejauh pi wa pois tu pois santi kublai chipon committee the wife